gosto iz Brazilije, bi rad povabil našega brata, da se nam pridruži tukaj, da skupaj zahvalimo Bogu. On je Bog tega mesta, on je Bog Ljubljane, on je Bog Slovenije, on je Bog Brazilije. In združimo se in zapomnimo skupaj. To je čudovita priložnost, da ga lahko brate, sestre, vsega sveta, slavimo slavljenja. Našega najvišjega. És o Deus desta terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Para os perdidos, Tu és a paz dos cansados, Tu ninguém é como nosso Deus. Eu sei ganhar, eu sei. Sedaj bi naše otroke prosili, da gredo v nedeljsko šolo. Mi pa prosimo brate iz Brazilije, da pridejo naprej in da nam malo več povejo o tej čudoviti deželi. Deželi, v kateri se res časti Gospodovo ime, močno in mogočno.
pravijo bratje, ko smo se srečali v ponedeljek z njimi, ni bilo tako, nedolgo nazaj, ali Gospod je blagoslovil to deželo. In sedaj hoče govoriti, kako je njih blagoslovil, da tudi mi verovali, da je tudi nas blagoslovil. Izvolite. Boa noite a todos. Dober večer vsem. Que a paz de Cristo Jesus continue reinando em nossas vidas. Mir Jezusa Kristusa naj še naprej kraljuje v naših življenjih. Eu não sei se se Deus ficou muito feliz com isso. Mislim, da je Bog zelo vesel. Mas nós interrompemos a melhor parte do culto. Ampak mi smo zelo se veselili tega bogoslužja. É no momento da adoração. Trenutka oboževanja. Pedimos que Deus tenha muita misericórdia de nós. In vemo, da ima Bog veliko usmiljenje z nami. Mas que toda a nossa vida seja uma vida de adoração a Ele. Naj bo vse naše življenje oboževanja. É com satisfação que nós estamos, é com prazer que estamos aqui. Z enim velikim veseljem smo tukaj. É uma honra também enorme, muito grande. Je enormna čast. Então, agradeço já ao pastor. Se zahvaljujem pastorju. I will pronounce his name. Okay, try. Zvonko. I took half a day training. Para mim, ver esses dois homens de Deus aqui tukaj sta dva Božja moža. É milagre para mim. To je čudež zame. Pastor Valdolino é pastor da minha igreja. Pastor Valdolino é pastor moje cerkve. Ele é pastor presidente da igreja. On je pastor predsednik. Então, ele tem muitas outras coisas para fazer. Ima ogromno obveznosti, ogromno stvari, zelo poln. Mas ele tentou até priorizar, tentou até fazer outras coisas. Zelo rad druge stvari dela. Mas na agenda de Deus, v Božji agendi, v Božjem urniku, era trazê-lo aqui. Da je Bog sam pripeljal. Glória a Deus. Slava Bogu. Também é prazer ter conosco o pastor Guilherme. Velika čast mi je tudi z nami pastor Guilherme. E eu queria que você repetisse comigo o nome do pastor. Você pode repetir? Alô, pronovite? Guilherme. Guilherme. Perfeito. Perfeito. Então eu vou passar para o Matias e ele conduz agora. Prav, da bom jaz nadaljeval, koresnic bo nadaljeval pastor Guilherme, ki bo imel kratko predstavitev evangelijske cerkve v Belem. Tam imamo en PowerPoint. A paz do Senhor Jesus. Mir Gospoda Jezusa. É prazer estar aqui neste lugar. Čast je biti tukaj na tem kraju. Quando Deus tem nos enchido do seu amor. Ko nas Bog napolni svojo ljubeznijo. Pela Eslovênia. Ker nas je Bog napolnil z ljubeznijo za Slovenijo. Nosso coração. Dotaknil se je naših src. Para orar e jejuar. Da bi molili, da bi se postili. E para motivar outros irmãos. In da bi tudi druge brate motivirali. Até formarmos exército de crentes. Da bi, želeli dvigati vojsko vernih. Para interceder pela Eslovênia. Da bi posredovali za Slovenijo. Deus coloca no nosso coração. Bog je položil na naša srca. Que avivamento está por vir. Bog nam je spregovoril, da je
pred vrati, da se bo zgodilo prebojenje. Fiquei feliz com o último hino que nós acabamos de cantar. Zelo vesel sem bil te zadnje pesmi, ki smo jo peli. Na adoração a gente canta hinos adorando a Deus. In ko slavimo, pojemo Bogu, mas ao mesmo tempo profetizamos diante de Deus. Ampak hkrati tudi prerokujemo pred Bogom. E acabamos de cantar que coisas grandes estão para acontecer. Pejemo, kakšne velike stvari se bodo zgodile. Neste lugar. Na tem kraju. E é este sentimento que a gente tem. To je občutek, ki ga imamo mi. É esta certeza que a gente To tem. gotovost imamo. E essa esperança é muito forte no nosso coração. To upanje je zelo močno v naših srcih. Que faz a gente vir do Brasil à Eslovênia. In to upanje je povzročilo, da so ljudje, da smo mi iz Brazilije prišli sem v Slovenijo. Para sentir a realidade dessa necessidade. Da bi izkusili realnost te potrebe. De ver que ainda muitas cidades no país que precisam de uma igreja. Da bi videli mnoga mesta v tem narodu, ki rabijo cerkev. Que muita gente precisa do toque de Deus no seu coração. Mnogo ljudi potrebuje, da se Bog dotakne njihovih src. Estou muito feliz de ter conhecido o pastor Zvonko. Zelo vesel sem, ker sem spoznal pastorja Zvonka. Homem que a gente sente no coração ser espiritual. Ja, čutimo, da je on duhoven mož. E que tem esta mesma visão. In da ima to isto vizijo. Estamos aqui para lhes contar sobre um avivamento que aconteceu na nossa região no Brasil. Tukaj bi radi manjkrat spregovorili o prebojenju, ki se je zgodilo v naši regiji, v Braziliji. Aqui são as nossas comidas típicas. Tukaj je nekaj, par naših tipičnih jedi. Quando vocês forem lá, vocês vão comer. Ko boste prišli v Brazilijo, boste to jedli. Vamos ao primeiro slide. Gremo na prvi slajd. Nós somos dessa região do Brasil. Iz tega področja v Braziliji smo. Eu sou de Belém. Jaz sem iz Belema. E pastor Valdolina de Coraci. Pastor Valdolina iz Coracia. A cidade é cercada por rios e baías. Ja, to mesto je obdano z rekami in rečicami. Até chegar no Oceano Atlântico. In to je v bistvu delta Amazonke, ki se počasi zliva v Atlantiko. Aquela parte vermelha do mapa lá em cima é o nosso estado, do Pará. Rdeč del karte je naša zvezdna država, Pará, to je znotraj Brazilije. Próximo slide. Naslednji slajd. Aqui é a nossa cidade. To je naše mesto. Aqui é o mercado onde se compra uma variedade de peixes. Tukaj je tržnica, pokrita tržnica, kjer se prodajo razne vrste rib. É uma feira igual a que nós temos aqui em Ljubljana. In tam zadje je tržnica, ki je zelo podobna ljubljanski. Próximo slide. Naprej. A nossa cidade não tem mais como crescer horizontalmente. Naše mesto ne more več rasti horizontalno. Cresce para cima. Zato raste gor. Próximo slide. Naprej. Aqui é o centro da nossa cidade. To je center našega mesta. E um teatro construído com uma arquitetura francesa. Teater, ki je narejen po zgledu francoske arhitekture. Na boa época do ciclo da borracha. To je bilo obdobje gume in to je bilo dobro obdobje v našem mestu. Próximo slide. Naprej. Aqui são os dados estatísticos que eu vou pedir para o Matiage explicar para vocês. Tle je par statističnih podatkov v Braziliji, ki je prav, da ne jih jaz razložim. Zgoraj je prebivalstvo v Braziliji 193 milijonov in od tega po uradnih podatkih je 22,2% evangelijskih kristijanov, to je bilo 42 milijonov, ampak po neuradnih podatkih jih je pa še precej več, tudi 30 ali več procentov. Potem je podatek za zvezdno državo Pará, to je zvezdna država, iz katere oni prihajajo. Cela država ima približno manj kot 8 milijonov prebivalcev. In v tej državi je več kot 12,000 evangelijskih cerkva. In veste točno za številko članov je čez 2 milijona evangelijskih kristijanov je v tej zvezdni državi. Potem so pa podatki prav za njihovo cerkev, Assembleia de Deus. Je pa tako, mestna populacija v Belemu je 2 milijona, je širše mesto in imajo samo njihova evangelijska cerkva 530 cerkva, približno 122,000 članov, medtem ko v Ikvarasiju, kjer je pastor Valdolino predsedujoči pastor za cerkev Assembleia de Deus, je pa 124 cerkva pa 12,000 članov. Próximo slide. Naslednji. Deus tem nos abençoado com uma variedade de frutas de diversas cores, sabores. Bog nas je blagoslovil z različnimi sadeži, z različnimi okusi.
goiaba, tam levo je Pupunja. guava, tole desno je pupunja, acerola, banana, acerola, banana, abacaxi, oziroma ananas, biribá biriba e bacuri. in bakuri. Cada época temos outras frutas. Vsakem letnem času imamo drugo sadje. Você pode chegar numa sorveteria e quase ter 100 tipos de sabores. Če greste v sladoledarnico, imate lahko tudi po 100 različnih okusov. Próximo slide. Naprej. A sede do nosso templo para 5.000 pessoas. To je tam gor je sedež naše cerkve, glavni sedež naše cerkve. E a nossa missão. Tam je prostora za 5000 ljudi za sedeti in vizija naše cerkve. Se pravi, v moči Svetega Duha slaviti Boga, graditi skupnost med brati, evangelizirati narode, delati Jezusove učence izvernikov, se pravi, to je en korak naprej, kada sam veruješ, pa bdeti in moliti, dokler se Jezus ne vrne. To je vizija cerkve. Essa visão está na cabeça de cada irmão da igreja. Ta vizija je v glavi vsakega brata in sestre v cerkvi. Próximo slide. Naprej. Aqui nós temos o interior do templo. To je znotraj te cerkve. E uma vez ao ano temos uma atividade social. Enkrat na leto imamo različne socialne dejavnosti. Para a realização de casamentos comunitários. Enkrat na leto naredimo tole, to je taka poroka v skupnosti. São pessoas de diversas idades. To so osebe različnih starosti. E não têm às vezes condições de pagar uma taxa de casamento. Ki včasih ne morejo plačati stroškov za poroko. Há pessoas que já estão vivendo há muitos anos. Ja, nekateri živijo skupaj že dosti časa, imajo že otroke. Mas nunca puderam casar. Ampak se nikoli niso mogli poročiti. Ela vestida de noiva. Ela vestida de noiva. Ja, da bi se ona oblekla kot nevesta. E com toda a celebração de casamento. In celo slave za poroko, nima denarja za to. Há uma média de 1000 casais todos os anos. Tukaj se poroči približno 1000 parov. Vsako leto. Slide. Naprej. Há 102 anos atrás. 102 leti nazaj. 2 suecos. Sta dva Šveda. Começou este trabalho no Brasil. Sta začela to delo prebojenja. E quando celebramos 100 anos. In lani smo praznovali 100 let. Reunimos todas as igrejas num grande estádio de futebol. Zbrali vse cerkve, vse evangeljske cerkve na ogromnem fuzbalskem stadionu. E tínhamos 120.000 pessoas. 120.000 ljudi se je zbralo. A mesma coisa a gente sente que Deus tem para fazer em muitas partes do mundo. Čutimo, da ima Bog iste stvari za narediti na mnogih krajih. Deus tem seus caminhos para fazer a sua obra. Bog ima svoje poti, kako opraviti svoje delo. Basta apenas que coração obedeça ao seu chamado. Dovolj je, da eno srce posluša njegov klic. Basta que alguém se entregue em suas mãos. Dosti se en preda v njegove roke. Deus fará todas as coisas acontecerem. Bog bo vse naredil, da se te stvari zgodijo. E eu sei que o mesmo Deus que tem feito essa grande obra no Brasil. Isti Bog, ki je opravil to ogromno delo v Braziliji. É o mesmo Deus que vocês adoram e servem aqui. Je isti Bog, ki ga vi tukaj častite in ki mu služite. Próximo slide. Naslednji slajd. Mais uma imagem. Še ena slika te proslave na stadionu. Próximo slide. A nossa festa trouxe tanta gente para a cidade. Ob tem praznovanju veliko ljudi prišlo v naše Não mesto. tínhamos espaço para reunir todo mundo. Sploh nismo imeli mesta, kjer bi vse te ljudi zbrali lahko. Então, em 1 ano e 4 meses, V enem letu in 4 mesecih viemos a construir este templo smo morali zgraditi tale center para 22.000 pessoas, za 22.000 ljudi. com ar-condicionado, Je klimatiziran bem prostor, confortável, udoben. onde todas as segundas-feiras In vsak ponedeljek temos grandes reuniões neste lugar, imamo tle velika srečanja, além das reuniões normais da semana. poleg navadnih srečanj. Próximo slide. Naslednji slajd. Aqui está o lado interno To je znotraj tega centra. e a celebração de congresso de mulheres. Tukaj je kongres, sestrski kongres. As estatísticas mostram que são mais mulheres do que homens cristãos na nossa região. Statistike kažejo, da v naši regiji več žensk kristjank kot moških.
Elas são uma grande força na obra de Deus. Ženske so velika sila v Božjem delu. Elas são sensíveis, Občutljive so, elas visitam os lares, obiskujejo domove elas têm uma reunião de oração por semana, in imajo vsak teden imajo srečanje molitveno srečanje. oram pelos pastores, Molijo za pastorje, oram pela igreja, molijo za cerkev, oram pelas famílias molijo za družine e têm uma atividade social. in imajo socialne aktivnosti. Em algumas se faz costuras, This sewing work. Aha, včasih pletajo, šivajo outra faz in roupas delajo obleke, e comidas, pripravljajo kaj za jesti vendem in potem to e prodajajo tem recursos in iz tega, kar pride, para fazer os seus trabalhos. podpirajo razne socialne potrebe. Próximo slide. Naslednji slajd. Aqui quando o Matias esteve entre nós, To je bilo, kar sem jaz tih obiskal. pode falar o que você sentiu aí. Prav, da ne povem, kaj sem čutil. Jaz sem bil v Braziliji, sem prišel prek svetopisanske družbe, ker to je moje delo. In pač sem, tako kot vedno, sem hodil v cerkev tudi tam in sem šel v cerkev in ker sem videl, kaj Bog med njimi dela, sem imel pravzaprav samo eno besedo skozi za njih. Rekel sem, počutim se, kot tisti človek, ki ga je Pavel videl v sanjah, ki je tam po Mali Aziji se sprehajal in se mu je pojavil nekdo v sanjah, ki mu je rekel, prid sem čez in nam pomagaj. In to je bilo prvič v zgodovini, da je evangelij prišel v Evropo, saj po tem, kar beremo v apostolskih delih. Pavel je poslušal ta glas in je prišel v Evropo in delo se je začel. Jaz sem rekel, tako, vi ste blagoslovljeni bolj, kot se verjetno zavedate. To, kar imate, je nadnaravno. Ne? In Bog vam je to vse dal tudi zato, da skrbite za tiste, ki nimajo to, ker mi smo, pri nas je duhovna revščina v primerjavi s tem. Sem rekel, poslušajte Boga, mogoče vam Bog govori, da kaj naredite. In to vrstico sem podelil z njimi. Compartilhei esse versículo de Atos 17. Então, todo esse crescimento no Brasil Vsa ta rast v Brazílii se deve ao amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. izhaja iz Božje ljubezni, ki je izlita po Svetem Duhu v naša srca. Romanos capítulo 5, versículo 5. Rimljanom 5, vrstica 8. Cada cristão se preocupa com a pessoa que está à sua volta. Vsak kristjan se skrbi za kakšno osebo, ki je tam okrog, ki je okrog njega. Porque nós temos a mensagem de vida. Ker mi imamo sporočilo življenja. Nós temos a mensagem de poder. Mi imamo sporočilo moči. Ainda que as pessoas do nosso relacionamento, tudi v zvezi z ljudmi, ki so v odnosu z nami. no trabalho, na rua, na Tam, kjer vizinhança, delamo, na ulici, prijatelji. às vezes não querem nem falar com a gente, Ja, včasih nočejo govoriti z ljudmi. mas a gente ora por eles Ampak molimo za njih. e fica preparado, ligado, In smo pripravljeni, smo povezani. porque em algum momento essa pessoa vai sentir fraqueza. Ker morda ta človek bo začutil šibkost Em alguns momentos os problemas da vida vão lhe bater in bo začutil težo problemov v življenju. e nós estamos atentos a isso, In na to smo pozorni. porque achamos que é o momento de chegarmos e de falar a palavra de Deus. Ker menimo, da pridejo taki trenutki, ko mi lahko pristopimo in podelimo Božjo besedo. Liberamos uma palavra certa na hora certa para a pessoa certa. Prav moramo znati dati pravo besedo pravi osebi v pravem času. E o resultado será a sua libertação, In rezultat je osvoboditev te a sua osebe. entrega a Cristo Da Jesus. se ta človek preda Jezusu. E sempre estamos carregando no colo. In to zmeri nosimo s sabo. Se leva para a igreja, Tako osebo prav nosimo v naročju, leva para as reuniões de oração. pripeljamo jih v cerkev, pripeljamo jih na molitveno srečanje. Nós não desistimos Ne odnehamo, até quando aceita Jesus como Salvador. dokler nekdo ne sprejme Jezusa kot odrešenika. Vamos para outra fase do ministério, In potem pridemo v drugo fazo službe. discipular, Delati učence, para que ela logo no futuro
gledamo naprej, possa ser um líder, da bi ta človek lahko postal lider, possa voditelj, trabalhar para o da Senhor, bi lahko delal za Gospoda, possa dar frutos para da Deus, bi lahko obrodil sadove za Boga. segundo os dons naturais que Deus lhe dá e os dons espirituais que Deus manifesta no seu coração. Tako po naravnih darovih, ki jih Bog daje, kot po duhovnih darovih, ki jih Bog daje v naša srca. Sempre se tem um folheto da Sociedade Bíblica do Brasil. Velikrat imamo en listek brazilske biblične družbe. Distribuímos em todos os momentos onde há concentração de muita gente. To se distribuira množično posod tam, kjer je veliko ljudi. Nas entradas dos estádios para jogos de futebol. Recimo ob vhodu fuzbalskih stadionov, ko so tekme. Nas feiras e mercados. Na tržnicah. Aonde tiver muita gente, posod, kjer je veliko ljudi, os cristãos estão lá distribuindo a palavra de Deus. In delijo Božjo besedo. A gente não perde a oportunidade. Ljudje ne izgubljajo nobene priložnosti. O amor de Deus faz a gente ter uma paixão pelas almas perdidas. Božja ljubezen daje ljudem strast za izgubljene duše. Próximo slide. Naslednji slide. Aqui é uma região de Coracia, onde o pastor é presidente de uma igreja. Tukaj je predstavljeno področje Korasija, kjer je pastor Vadolino predsednik cerkve. Essa região tem uma característica pelo artesanato que faz. Značilnost te regije je tale keramika, ki jo ročno izdelujejo tam. Próximo slide. Naslednji slide. E lá também tem uma grande igreja. Tudi tam je velika cerkev. O povo de Deus marcha naquele lugar. In Božje ljudstvo maršira, se stopa naprej tudi tam. Esta aqui é a imagem do templo sede da igreja. To je sedež te cerkve. Mas a igreja cresceu muito. Cerkev je pa zelo zrasla. E foi necessária a construção de outros grandes templos na cidade. So mogli zgraditi druge, ker tukaj se ni dalo, so mogli zgraditi druge večje cerkve. E deixamos isto como um patrimônio histórico. To je zdaj ohranjeno kot zgodovinska dediščina. Vamos ver o próximo slide, o lado interno. Gremo naprej. To je znotraj cerkve. E aqui dois cantores. Tukaj sta dva pevca. Numa festa de mulheres. Spet na praznovanju sester. Círculo de oração, tendo a seu encontro anual. Molitveni krog. Próximo slide. Naprej. Aqui o pastor Valdolino no templo. Aqui pastor Valdolino. Próximo slide. Naprej. Aqui eu deixo para o Matias explicar esse trabalho que a Luz da Amazônia realiza na nossa região. Tle prav, ne jaz razložim, kaj je tole delo. Tale ladja se imenuje Luč v Amazoniji in ta ladja je v bistvu ladja brazilske svetopisanske družbe. Ladja ima par zaposlenih kot mornarjev, ampak večina ljudi, ki tukaj dela, so prostovoljci. Biblična družba zbere prostovoljce iz vseh cerkva in ima službo, ki se ji reče holistično, lahko, kar pomeni, da se pomaga ljudem na vse načine, da se jim pomaga, recimo na ladjo pridejo prostovoljci zdravniki, prostovoljci zobozdravniki, pedagogi, socialni delavci, advokati, ampak tudi pastori, tako da se ljudem da vse, da se da pomoč, ki jo rabijo za telo in za duha. In veliko Biblij se razdeli. In ta ladja zdaj, zakaj je treba imeti tam ladjo? Zato, ker tam je ogromen teh rekic, ogromen otočkov in tako naprej in na večino dneh sploh ne moreš z avtom prijeti. Tako da edina prevozna sredstva tam so čolni pa ladje. Tako da ta ladja gre včasih za več dni, včasih tudi za teden. Gre ven v džunglo v bistvu in obiskuje vasico za vasico. In to je neverjetno. Jaz sam videl, Simona sem imela priliko biti tukaj gor in to je nekaj, kar ti spremeni življenje. Zato, ker prvič, ko sploh doživiš to realnost, da ljudje, ki živijo v taki neverjetni revščini, ampak obenem so tako iskreno veseli tebe, ki te srečajo, ki so tudi tako iskreno veseli Boga. To so ljudje, dosti ljudi med njimi je vernih tam, ki živijo dejansko v džungli, ob obali reke in nimajo nič. Ko vidiš hvaležnost v njihovem srcu, ko vidiš to veselje ljudi, ki nimajo nič, to ti da dosti zamisliti. Lahko gremo naprej. A igreja está presente em todas as áreas e níveis da cidade. Cerkev je prisotna v vseh socialnih slojih. Seja nos lugares onde moram os ricos, smo tam, kjer živijo bogati, os da classe média alta, kjer visoki srednji sloj os da živi, classe média srednji sloj, e também onde estão as pessoas mais humildes. ampak tudi tam, kjer so najrevnejši. Hoje, como o dia de ceia também, nós temos o culto lá, Kadar imamo bogoslužje Gospodove večerje, onde somos abençoados com os elementos da mesa do Senhor. ko smo blagoslovljeni z
tem kar je na Gospodovi mizi. Também abençoamos a mesa dos irmãos mais humildes. Želimo tudi blagosloviti mize revnih Cada bratov. irmão que vem para o culto de ceia Vsak kristjan, ki pride na bogoslužje Gospodova večerja, traz 1 quilo de alimento. prinese 1 kilo ene osnovne hrane. Então se ajunta toneladas e toneladas de alimentos. Tone živil se zberejo E se distribui para mais de 15.000 in pessoas. se jih razdeli več kot 15.000 ljudi. Sejam elas cristãs ou não. In to ne bo te kristjani ali ne. E aqui é uma realidade também numa das ilhas Tukaj je realnost na enem od teh otočkov. afastada da cidade, To je ven iz mesta, mas o precioso alimento está no coração das pessoas. ampak najbolj dragoceno živilo je v srcu teh ljudi. Vidite hišo, tako je, kot bi ena koliščarska hiša zgleda. Ne? Ampak gledajte, kjera knjiga je tam not na mizi. Biblija je. In to dobro zguljena. Tako, ko smo tam prišli, smo bili z biblično družbo, smo dali človeku novo Biblijo, kaj je not. Si jo je zaslužil. Naslednji. Ja, to, kar je mene impresioniralo, je to, da cerkev dejansko gre ven tudi. Ne? In tako so zgrajene cerkve, evangelijske cerkve posod, po vaseh, ob obali reke, tle niti ni vasi, včasih niti ni zgradbe, tako kot tukaj, včasih je sam par kolov, pa piše gor cerkev, pa klopiso. Ampak to je neverjetno, ne? Tukaj evangelijski kristjani res skrbijo za vse in to se čuti potem tudi. Deus é grande, Bog je velik, Deus é poderoso. močen. Não há cultura e tradição. Não há cultura e tradição Ni kulture ali pa ni tradicije, onde Deus não possa entrar kjer Bog ne bi mogel e vstopiti libertar in corações, osvoboditi src, mudar as vidas spremeniti e življenje levantar grandes exércitos in dvigniti velika dela para a glória do seu nome. na slavo njegovega imena. Vamos para o Brasil daqui a pouco. Vamos voltar para o Brasil. Zdaj se vračamo, v kratkem se pa zdaj vračamo v Brazilijo. Se antes o nosso amor já era muito grande, Ampak Božja ljubezen v nas raste maior será agora, in zdaj bo še večja. quando conhecemos a realidade da Eslovênia. Zdaj, ko smo spoznali realnost Slovenije. Se a nossa oração antes era pelo que nós tínhamos na mente, Prej smo pač molili v skladu s tem, kar smo si lahko será predstavljali. agora mais forte porque temos no coração Zdaj bo lahko naša molitev dosti močnejša zaradi tega, kar imamo algo que a v srcu. gente viu e sentiu, To zaradi vsega, kar smo videli in e que občutili. nos faz orar com mais intensidade, Zdaj bomo molili z večjo intenzivnostjo. para que Deus manifeste sua glória entre Da vocês. Bog manifestira svojo slavo med vami. Porque o avivamento que vem para cá Ker prebojenje, ki prihaja sem, é para alcançar a Europa. je zato, da bi doseglo Evropo. Parece loucura o que dizemos, To se zdi neumnost, kar mas o govorimo. poder de Deus é loucura para os homens. Ampak Božja moč je za ljudi neumnost. Apenas entregue o seu coração nas mãos do Senhor. Torej, izročite svoja srca v Gospodove roke. Deixe Deus me usar. Dopustite, da vas Bog uporabi. Não tenha medo, Ne se bati, porque Deus cuida da gente. ker Bog skrbi za vas. Deus nos guarda Bog nas čuva e abençoa a sua obra. in blagoslavlja vaše delo. Muito obrigado. Hvala lepa. Deus abençoe. Bog nas na tem skrbi. Quero dizer de minha felicidade Želim povedati, kakšno je moje veselje, em poder estar aqui com o pastor da sem tukaj lahko s pastorjem Zvonkom Isvanko e junto com a igreja que está sob seus in cuidados. skupaj s cerkvijo, ki je v njegovi skrbi. E minha saudação no amor de Cristo a todos. Pozdravljam vas v Jezusovi ljubezni. É a segunda vez que estou na Europa. Drugič sem v Evropi. Primeira vez estive em Portugal e estive na Inglaterra. Prvič sem bil na Portugalskem in v Angliji. Enviamos um missionário que está no norte da Inglaterra. Poslali smo misionarje, ki je zdaj na severu Anglije. E
Tem trabalho, nós temos trabalho lá na cidade de Liverpool. Imamo delo v Liverpoolu e Manchester. In Manchesteru. E agora Deus me trouxe a Eslovênia. Zdaj pa me je Bog pripeljal v Slovenijo. Para ver logo aqui este país. Da bi videl to deželo. E sentir a necessidade espiritual da Eslovênia. Da bi občutil in doživel duhovne potrebe, ki so v Sloveniji. E dizer para os eslovenos In da bi rekel Slovencem, que Deus tem coisa grande para esta nação. Da ima Bog velike stvari za ta narod. E vai depender muito do coração dos que creem. In to bo predvsem odvisno od src, ki verujejo. Porque tudo é possível que crê. Ker vse je mogoče tistemu, ki veruje. Aqueles que creem, tisti, ki verujejo, eles mexem com Deus. Oni se upletajo z Bogom. Porque aquele que se aproxima de Deus, ker tisti, ki se bliža Bogu, creia que Ele existe. In veruje, da On obstaja. E que é galardoador dos que o buscam. In da On poplačuje tistim, ki ga iščejo. Então creiam. Torej, verujte. Deus tem grandes coisas. Bog ima velike stvari. Amém? Amém. Eu quero compartilhar com vocês. Podelil bi rad z vami. Que está em Atos capítulo 1. To, kar je v apostolskih delih v prvem poglavju. Do versículo 4 ao versículo 8. Od 4. vrstice do 8. vrstice. Bom najprej jaz prebral, se pravi apostolska dela, prvo poglavje 4 do 8. Ko je bil Jezus z njimi pri jedi, jim je naročil, naj ne odhajajo iz Jeruzalema, temveč naj počakajo na očetovo obljubo, o kateri ste slišali od mene, zakaj Janez je krščeval z vodo, vi pa boste v nekaj dneh krščeni v Svetem Duhu. Ko so bili zbrani, so ga vprašali, Gospod, ali boš v tem času obnovil Izraelsko kraljestvo? Rekel jim je, ni vaša stvar, da bi vedeli za čase in trenutke, ki jih je Oče določil v svoji oblasti. Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta. E certa ocasião, ob tej priložnosti, estando comendo com eles, Jezus jedel je z njimi ordenou-lhes: in jim je naročil. Não vos ausentei de Jerusalém, Ne odhajajte, ne zapuščajte Jeruzalema, mas esperai a promessa do Pai, počakajte očetovo obljubo, ao qual disse ele: o kateri ste slišali od mene. de mim ouvistes. Od mene ste jo slišali. Pois João batizou com água, Janez krstnik je krščeval z mas vodo. vós sereis batizados com o Espírito Santo. Vi pa boste v nekaj dneh krščeni v Svetom Duhu. Não muito depois destes dias, Kmalu zatem, aqueles que se haviam reunido ko so bili zbrani, perguntaram-lhe: so ga vprašali, Senhor, Gospod, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? a boš zdaj obnovil Izraelsko kraljestvo? E ele lhes disse: On pa jim je rekel, não vos pertence saber os tempos ou a época que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, to ni vaša stvar, da bi vedeli za čase, mas recebereis poder ampak boste prejeli, ao descer sobre vós o Espírito Santo, vas bo prišel Sveti Duh e sereis minhas in testemunhas, boste moje priče. tanto em Jerusalém, Tako v Jeruzalemu, como em toda a Judéia vsej e Judeji, Samaria Samariji e até os confins da do terra. skrajnih mej sveta. Nós fazemos parte do povo de Deus. Mi smo del Božjega ljudstva. Nós somos uma família. Ena družina smo. Uma família do Pai Todo-Poderoso. Mi smo družina očeta, ki je vsemogočen. O sangue que foi derramado para salvar os eslovenos foi derramado para salvar os brasileiros. Kri, ki je bila razlita za odrešenje Slovencev, je bila razlita prav tako za Brazilce.
O sangue de Jesus que purifica de todo o pecado. Jezusova kri, ki očiščuje od vsakega greha. É para alcançar todas as Je nações. zato, da se dosežejo vsi narodi. Eu quero enfatizar aqui a visão dos discípulos e dos judeus da época. Rad bi poudaril, kakšna je bila vizija učencev, pa tudi judov v tistem času. A visão dos discípulos e dos judeus Vizija učencev ali pa judov era que Jesus pudesse libertar Israel do jugo romano. Ja, je bilo to vprašanje, a bo Jezus zdaj lahko osvobodil Izrael od rimskega jarma? O Senhor disse para eles, Ampak daqui Gospod jim je rekel, a alguns dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. v nekaj dneh boste krščeni v Svetem Duhu. E eles disseram, Oni so pa rekli, será este o tempo que restaure o reino a Israel? a je to zdaj to, a je to zdaj ta čas, ki boš obnovil Izraelsko kraljestvo? A visão deles era só sobre Israel. Njihova vizija je bila samo za Izrael. E a visão do Senhor era global. Gospodova vizija pa je globalna. Não vos pertence saber tempos, épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. To ni vaša stvar, da se ukvarjate s časi, ki so v očetovi oblasti. Aí recebereis poder Ampak prejeli boste moč, ao descer sobre vós o Espírito ko bo Santo. Sveti Duh prišel na E vas. sereis minhas In testemunhas boste moje priče. a partir de Jerusalém, Od Jeruzalema, Judéia, Judeje, Samaria e Samaria, confins da terra. vse do koncev sveta. Nós temos as conjunções que ligam A vidite te vezne člene, ki povezujejo tukaj. tanto em Jerusalém V Jeruzalemu, como em toda a Judéia tudi vse Judeji e Samaria in tudi Samariji, e até os confins da potem terra. vse do konca sveta. Nós temos aqui uma visão do mundo todo. Tukaj vidimo vizijo, ki se dejansko sega do konca sveta. Eu chamo isso visão global. Jaz imenujem to globalna vizija. Também denomino de visão de satélite. Ali pa vizija iz satelita. Amém? Amen. O Senhor Jesus estava implantando o reino espiritual, seu reino na terra. Gospod Jezus je usajeval svoje duhovno kraljestvo na zemlji. No Pai Nosso ele orou: venha o teu reino. V Oče našu je molil, pridi tvoje kraljestvo. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Tvoja volja naj se zgodi tako v nebesih, kakor na zemlji. Então nós fazemos parte deste reino poderoso. Torej, mi smo del tega močnega kraljestva. O reino de Deus é um projeto que jamais findará. Božje kraljestvo je projekt, ki se ne bo nikoli končal. O reino dos homens chega ao fim. Kraljestva, človeška kraljestva imajo svoj konc. Onde estão os grandes projetos de 200 anos atrás, de 500 anos atrás? Kje so veliki projekti izpred 200 let ali pa izpred 500 let? Poderíamos citar aqui: Tukaj lahko citiramo. onde está o Império Babilônico? Kje je babilonski imperij? Que nos dias que existiu, governou o mundo. Ki je v svojih dneh vladal vsemu znanemu svetu. Onde está Nabucodonosor? Kje je Nabukadnezar? O que é feito do Império Medo-Persa? A ja, kaj pa je z medijsko-perzijskim imperijem? O Império Grego? A pa grškim imperijem? A Grécia está aí numa recessão. Grčija je v recesiji. O que é feito do Império Romano? Kakšen je efekt imperija? Rimskega imperija? Os impérios que os homens fizeram na terra. In to so imperiji, ki so jih ljudi naredili na svetu. To so kraljestva človeška, Governo dos homens ki so vladala ljudstvom in ljudem. chega ao fim. Ampak prišel jim je konc. Mas o reino de Deus Toda Božje kraljestvo permanecerá para sempre. bo ostalo na veke. Jesus vai governar a terra. Jezus bo vladal v zemlji. Deus vai mostrar para as nações Bog bo pokazal narodom,
Como é que se governa a terra? Kako se vlada in kako se vodi O zemljo? último governo da terra será o de Cristo. Zadnji vladar na zemlji bo Kristus. Governo de paz. To bo on bo vladar miru, Governo de equidade. vladar pravičnosti, Governo sem guerra. vladar brez vojne, Governo de amor. vladar ljubezni. Deus mostrará às nações Bog bo pokazal narodom, como é que se governa. kako se vlada. Eu e você Jaz in vi, vamos fazer parte do governo de Cristo. jaz in ti bova del te vladavine. Aí você diz, mas como? In lahko rečemo, kako? Você e eu estaremos num corpo espiritual Ti pa jaz semelhante ao de anjos, sva del duhovnega telesa assessorando Jesus. Like angels, assisting Jesus. kot angeli, ki služijo Jezusu. Você crê assim? A verujete? Amém? É. Nós seremos como anjos. Ja, bomo kot angeli. Bomo kot angeli. Estamos nos nossos dias envolvidos V naših dneh smo vključeni com a responsabilidade de z, expandir o reino do Senhor. v naših dneh smo pa vključeni v odgovornost, da razširimo Božje kraljestvo. O Senhor conta comigo e conta com cada de nós. Gospod računa name in računa na vsakogar od vas. Por isso nos deu o seu Espírito. Zato nam je dal svojega duha. O Espírito Santo é o dunamis, Sveti duh je dynamis, o Espírito de poder, je duh moči, que nos dá autoridade, ki nam da avtoriteto. o Espírito de vida, To je duh življenja. o Espírito que traz o impacto To je duh, ki prinaša impakt, preboj pela palavra de Deus. po Božji besedi. Então, o Senhor conta comigo, Gospod računa name, conta com Matias, računa z Matjažem, conta com Abimael, računa na Abimaela, conta com Zvonko, Zvonko, računa na Zvonkota, conta com os jovens que estão me ouvindo, računa tlele na mlade, ki me poslušajo, conta com as mulheres, računa na žene, conta com os anciãos. računa na starejše. O Espírito conta com todos Sveti duh računa para na vse, expandir o da reino bi se razširilo kraljestvo. nesses V dias. teh dneh. Que privilégio Kakšen fazer privilegij. parte do reino de Cristo. Biti vključen v Kristusovo kraljestvo. Deus quer que as nações lhe conheçam. Bog želi, da ga narodi spoznajo. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Blessed is the nation whose Lord. Blagor narod, čigar Bog je Gospod. Mas para que as nações conheçam o Senhor, Da bi narodi spoznali Gospoda, nós precisamos anunciar o Evangelho de Cristo moramo mi razglašati Kristusov evangelij. no poder e na autoridade do Espírito V Santo, moči in v avtoriteti Svetega Duha. para que Jesus seja conhecido em toda a terra. Da bi Jezus postal poznan po vsej zemlji. Muita gente conhece Pelé. Mnogo ljudi pozna Peleja. Muita gente fala que Brasil é o país do In futebol. govorijo, ja, Brazilija je dežela nogometa. Mas Jesus é maior do que Pelé. Ampak Jezus je večji od Peleja. Jesus é maior do que o futebol brasileiro. Ali od kjerkoli brazilskega fuzbalerja. Muitas pessoas conhecem Coca-Cola no mundo. Mnogo ljudi pozna Coca-Cola v svetu. Mas a Coca-Cola pode só refrigerar, Ampak Coca-Cola te lahko samo odžeja. mas não pode salvar ninguém. Ampak ne more rešiti nikogar. E às vezes até adoece as pessoas. Obstaja tudi, It causes harm. ja, celo škodi ljudem. Quando alguém é viciado em tomar Če Coca-Cola, je nekdo odvisen od pitja Coca-Cole, lá no Brasil, muitos brasileiros gostam muito de Coca-Cola com churrasco. veliko Brazilcev pije veliko Coca-Cole ob žaru, ob roštilju. Eu não tenho nada contra a Coca-Cola, Nimam nič proti Coca-Coli, mas Jesus é maior do que a Coca-Cola. ampak Jezus je večji od Coca-Cole. E se é gasto milhões para que a Coca-Cola seja conhecida no mundo,
Ja, oni porabijo milijone in milijone dolarjev, da bi bila Coca-Cola znana po celem svetu. Por que não fazer alguma coisa para que o nome de Jesus seja conhecido? Ne bi naredili kaj, da bi bilo ime Jezusa znano. Tenhamos a visão global. Imejmo globalno vizijo. O Senhor conta comigo e conta com você. Gospod računa name in nate. Se envolva neste projeto. Vključ se v ta projekt. Fale de Jesus para alguém. Govori o Jezusu z nekom. Jesus não é uma mercadoria barata. Jezus ni ena ceneno blago, ki ga kupaš. Não é assim uma banana que já ficou amarela e que se não vender, não serve. Jezus ni tako kot ena banana, ki je že malo stara in se ne proda več dobro. Jesus é o mistério de Deus. Jezus je Božja skrivnost. E nele estão escondidos V njem so skriti todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. vsi zakladi modrosti in spoznanja. Glória a Deus. Slava Bogu. Glória a Deus. Slava Bogu. Fale de Jesus para alguém. Govorite z Jezusom o nekomu. Diga que só Ele tem a paz para a alma. Povejte, samo on ima mir za dušo. Só Ele tem a graça que nos enche, que nos preenche o vazio da alma. Samo ona milost, ki lahko napolni našo Por isso que dušo. Paulo disse: Zato Pavel pravi: conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, spoznajte milost našega Gospoda Jezusa que Krista, sendo rico, ki je bil bogat, se fez pobre ampak se je naredil por revnim amor de vós, iz ljubezni do nas, para que pela sua pobreza da bi po njegovi revščini, vos enriquecesseis. da bi lahko mi obogateli. Só a graça do Senhor Samo Gospodova milost pode lahko nos salvar. nas reši. Pela fé, Po veri nós somos salvos smo rešeni. pela graça do Senhor. Po milosti Gospodovi. Perguntaram a um certo cientista. En znanstvenik je vprašal, O cientista havia descobrido clorofórmio, on je odkril kloroform, um medicamento que atuava como um anestésico, anestesia. To je zdravilo, ki se rabi za anestezijo. E perguntaram ao cientista qual foi a maior descoberta que você já fez durante o tempo de cientista. Vprašali so ga, kako je bilo to, ki si to odkril. Foi o clorofórmio? Se pravi, ja, on je odgovoril, ja, pač to sem odkril, sem kloroform. Ele disse, não. Não. In on je rekel, ne. A maior descoberta que eu já pude fazer Največje odkritje, ki sem ga lahko naredil, foi saber que Jesus Cristo é o Salvador je bilo to, da sem spoznal, da je Jezus Kristus rešitelj. e a sua graça pode me salvar. In da me njegova milost lahko odreši. Quem descobre que Jesus é o Salvador, Kdor odkrije, da je Jezus rešitelj, eu tenho como um maior cientista. ta je največji znanstvenik. Você que já descobriu Jesus como Salvador, Vi, ki ste že odkrili Jezusa, você é cientista. vi ste pravi Você znanstvenik, fez uma grande descoberta. ker ste odkrili največje odkritje. Amém? Amen. Jesus é um tesouro. Jezus je zaklad. Não deixe ele por nada. Ne ga zapustiti za Não nič. troque por nada. Ne ga zamenjati za nič. Não abra mão dele. Ne ga zapustiti. Amém? Não abra mão dele. Ne ga spustiti iz rok. Segura ele. Bodite sigurni, zvesti z njim. Segura ele. Oklenite se ga. Abraça ele. Objemite ga. Amém? Amen. Para encerrar a minha participação, Da bi zaključil tole moje. Jesus diz assim para mim e para você: Takole govori Jezus meni in tebi. Estai em mim Bodite v meni e eu em vós. in jaz v vas. Amém? Amen.
Quando o Senhor está conosco, Ko je Gospod z nami e quando o Senhor está em in nós, ko je Gospod v nas, a nossa força je naša moč, é como do boi selvagem, je naša moč kot moč divjega bivola, é como a força do unicórnio. kot sila samoroga. E quando se deita, In ko se uležemo, é como um leão. smo kakor lev. E quando levanta, In ko vstane, é como leoa. smo kakor levinja. Amém? Amen. Então vamos fazer a obra de Deus. Dajmo obdelati Božje delo. Com a permissão do pastor Z dovoljenjem pastorja Zvonka eu quero orar bi želel moliti por quem quer um compromisso de fazer a obra de Deus. za tiste, ki bi želeli delati Božje Eu delo. desafio os jovens e mulheres e pessoas de toda a idade. Za vse, za ljudi vseh E eu quero starosti. orar por você nesta hora, Želel bi moliti zdajle za vas, para que você seja uma testemunha da bi bili pričevalci, fiel, zveste priče, cheia de coragem, polni poguma, dinâmico, dinamični, para fazer a obra, za upravljanje para dela, expandir o reino da bi espiritual. se duhovno kraljestvo širilo. Deus conta com você. Bog računa na te. Eu quero orar por você. Želim moliti za te. Onde estão os corajosos? Kje so pogumni? Venha à frente. Pojdite naprej. Com permissão do pastor da Z igreja. dovoljenjem pastorja. Eu quero orar por você. Želim moliti za vas. O Espírito Santo quer usar você. Sveti Duh vas želi uporabiti. Que privilégio poder fazer a obra de Deus. Kakšen privilegij, da lahko delamo Božje delo. Que privilégio se envolver com o maior projeto que existe debaixo do sol em cima da terra. Kakšen privilegij, da smo vključeni v največji projekt, ki se dogaja pod soncem. O reino de Deus jamais terá fim. Božje kraljestvo ne bo nikoli imelo konca. Então estamos envolvidos com o reino eterno. Vključeni smo v večno kraljestvo. Vamos orar. Molimo. E eu pediria ao pastor Guilherme Prosil bi pastorja Guilhermija, e para impor as mãos sobre estes irmãos dvigne roke amados. na tele brate in sestre. O Pai, no nome de Jesus, Oče, v imenu Jezusa, eu te peço por estas pessoas que ouviram a tua palavra. zahvaljujem se ti za te ljudi, ki so Espírito do Senhor, čutem, Gospod. envolve estas pessoas Vključi te ljudi de tal maneira na kakršen koli način, que eles kakor oni, tomem uma decisão kakor se oni odločijo para realizar esta grande obra, za uresničenje tega velikega dela, anunciar a Jesus Cristo, razglašati Jezusa Kristusa, o único Salvador do mundo. edinega rešitelja sveta. Usa estas pessoas Uporabi te ljudi com poder, com autoridade, z močjo, z avtoriteto, que eles sejam cheios do Espírito Santo da bodo polni Svetega Duha, para poder realizar a obra. da imajo moč, da uresničijo delo, Que as tuas palavras, Senhor, ki je tvoja beseda. ao sair dos seus lábios, Daj, da tvoja beseda prihaja iz sejam tvojih ust. palavras convincentes, Daj, da so to besede z močjo, palavras de vida, besede življenja, palavras que convencem, besede, ki spreobračajo. porque é o Espírito Santo Ker Sveti Duh que convence je ta, ki prepriča o mundo svet do pecado, do juízo e da o justiça. grehu, sodbi in o pravičnosti. É o Espírito do Senhor Svet Gospodov Duh que transforma as je vidas ta, ki preobraža pela življenje. palavra de O Deus. Božji besedi. Eu te peço por todos eles, Prosim za vse te. usa-os para a tua glória. Uporabi jih na svojo slavo. Faz instrumentos em tuas To mãos, so inštrumenti v tvojih rokah. no nome de V Jesus. imenu Jezusa. Em nome de V imenu Jesus. Jezusa. Amém. Amen. Deus abençoe. Bog blagoslovi. You may have a seat. Lahko se usedete. I know we time is short. We Vem, have the communion da service imamo now. še gospodo večerjo. Thank you, Pastor Valbolino. Like you know, praise God, we're leaving. God is blessing us
in this time we've been here. Bog nas blagoslavlja v tem času, ko smo bili tukaj. But we visit lots of people here. Obiskali smo dosti ljudi tukaj. We met very interesting people. Srečali smo zelo zanimive ljudi. But we have a very special person in our schedule. Ampak v našem urniku imamo posebno osebo. It's you. To ste vi. And we brought a gift to you. Prinesli smo darilo za vas. Since it's a gift, I said in a singular form. Rekel sem darilo v ednini. It's only one gift Samo eno je to you. za vas. But then no, we can bring two gifts. No, dve imamo, dve lahko prinesem. But then you are more than one. Ampak več vas je. So how are we going to do it? Kako bomo to naredili? I asked a friend of mine here if he has a guitar. Then since he doesn't have a guitar, I want to say, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Kako dragoceno je, brat, biti tukaj s tabo. This would be a song that we can't sing to God. To je pesem, ki je ne pojemo Bogu. It is impossible. Ne, nismo. This song is not a song we sing, say, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Moram peti, kako dragoceno mi je, brat, da sem s tabo. I don't think God will understand me. Bog me ne bo razumel. But because this song is a song we sing looking at the eyes of the person just before us. To je pesem, ki jo pojemo, tako da gledamo človeka, ki je zraven nas v oči. So let's dare now. Look at the person beside you. Just one person. V eno osebo. And you say, como é precioso, irmão. Kako dragoceno je. Está bem junto a ti. Está bem junto a ti. Biti ob tebi. E juntos lado a lado. In skupaj eno v drugem. Andarmos com Jesus. Hodimo z Jezusom. Could you say that? A lahko to rečete? And the other part says, Drugi del pa pravi, as we said before, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor e dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós. This is an expressing, and being able of expressing our love izražamo svojo ljubezen to each other. drug drugemu, Through the blood that was spread on the cross. ki je bila prelita na križu. And the covenant of the Lord In zaveza, Gospodova zaveza, that I have with ki you, jo imam s teboj, now there is no wall between us. nobenega zidu več ni med I'm nami. free to receive you. Svoboden sem, da te I'm sprejmem. free to accept you. Ja, svoboden sem, da te sprejmem. I'm free to say, In tudi svoboden sem, would you forgive me? da te prosim, da bi mi oprostil. I'm free to love you. Svoboden sem, da te ljubim. Amém. Aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Estou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão, eu sou com você no amor nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Yeah, about the gifts. No, darilih. We have to choose somebody here to represent you. Enega smo mogli zbrati, da vas bo I know predstavljal. it's very difficult for you to guess To je zelo težko uganiti, who we have chosen to koga smo represent zbrali, you. da vas bo predstavljal. Let's try. Who do you think we have chosen? Na koga smo zbrali? You're very good. Yes, we would like to invite Pastor Guilherme Pastor to Guilherme bring a prosim, few small, simple souvenir da prinese en spominek to our pastor's našemu Zvonko pastorju Zvonku. Ne bom and invite also Pastor Valdolino. in pastor Valdolino. Pastor Guilherme is going to offer something that is now sealing the covenant. Pastor
Guilherme podal nekaj, kar je kot pečat zaveze. To Pastor Zvonko. Pastor Zvonko. Something that is now sealing our covenant of love. Kar pečati našo zavezo ljubezni. And I would like him to open it. Želim, da odpre. And so he never forgets to pray for us. Da ne bo nikoli pozabil moliti za nas, brazilska zastava. It says Brazil. Pravi Brazilija. That also means a lot of things. Let me explain some of the meanings. To veliko pomeni. Welcome to Brazil. Dobrodošli v Brazilijo. A second meaning. Drugi pomen. Whenever God leads you, kadarkoli te Bog vodi, and say, I would like to visit Brazil. In se rečeš, jaz bi to obiskal Brazilijo. But I don't have enough money. Ampak nimam denarja. Hotel, transport, za hotel, za karkoli. I have just money for the card. Imam sam denar za avionsko karto. Just let us know in advance. Sam povej nam. So we can prepare. Se lahko pripravimo. To receive you. Da sprejmemo tebe. Your wife. Tvojo ženo. Your wife. Tvojo ženo. Anybody else who would like to join you? In kogarkoli drugega, ki te želi. Where's your wife? Your wife. Oh, your daughter. Okay, your wife, your daughter. And the whole church. But we would need to know in advance. Sam povejte nam dosto naprej. So these two pastors se bosta tega pastorja would schedule and prepare se bosta pripravila to be able to receive you. Da vas bojo lahko sprejeli. All right. That's the meaning of this. To je pomen tega. Thank you very much. You can stay here, close to all the language. Because now he's giving a gift of our region. It's indigenous handcraft. Indijanska ročna umetnost. Marajoara. Marajoara se imenuje. Yeah, so it represents the Iquarasim and Belém. Predstavlja Iquarasim in Belém. So please, Zvonko, so you never forget to pray for us. Tako da ne boš pozabil moliti za nas. Praise God. How many Brazilians are there here today? Koliko Brazilcev je tukaj? Brazilians. Are there? Brazilians? Oh. We have two more. Okay. Yeah. Thank you very much. And God bless you. Thank you for your love. Hvala, Bog te blagoslovi, hvala za tvojo ljubezen. Lahko jim damo en aplauz. God bless you, Lydia. My heart is in love for you, my brother. God bless you. Meni je zelo žal, da se mora končati to čudovito srečanje. Najrajši bi želel, da je to šele da gremo že v večnost. Da je danes konec tukaj na zemlji, a ne bo lepo v nebesih. Jaz verjamem, da je Gospod izbral